danas ponovo Stefan Vujić 3007. Sad ćemo nastaviti naš Stronghold, naš svet, to jest. Pa ajmo, odmah. Idemo na loading. Idemo tu map. Idemo, vraćamo se ovdje i ovo je naše. Sjećate se? Ovo su oni strelci prošli. Sad idemo... gdje idem? Izvinjam. Sad idemo ovdje, dažemo kapiju. Taj ćemo, uzet ćemo veću kapiju. Ovo. Ovako. I nju ćemo postaviti ovdje. I da vidim da li to lepo rješenje leži, vidite. Ćemo da uzmemo ovaj čekić. Ovdje slomimo. Idemo tu, pa ćemo uzmemo to. Imamo ovako lijep. Tako. Ajte. Kako ovo stoji. Ipak ćemo skinuti ovaj i ovdje. Ali ćemo nastaviti ovo ovdje. Tako. Onda ćemo uzeti... gdje su? Ćemo ove strelaca. Pa i gore. Odi vam. Eto tako. Ćemo uzeti ovih strelaca. I postavit ćemo tako tu. To onda idemo tako, onda stražari. 1, 2. Dođi tu. Onda idemo. Tako. 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 Tega. Sad ćemo ovog namestiti ponovo zato što... Tako. Onda ćemo tako. I ideš odatle. Idemo dalje, ljudi. Ljudi moji. Ljudovi moji. Ako niste se subscribe-ovali na Serving NBA, subscribe-te se. Idu na moj kanal ako se niste subscribe-ovali, subscribe-te se. Obavezno im treba subscribera. Idemo ovdje. Sad ćemo da vidimo što ćemo dalje radimo. Ajde, uzet ćemo... Tako. Sad nećemo. Tu imamo ovdje. Šta ću imamo? Uzet ćemo ovo. Idemo. I sad slažemo ova bešala. Tu. Pa uzimamo ovu neku smrteću jamu.
sve. Ovo ćemo uzeti ovo, pa ćemo uzeti ovo, pa ćemo uzeti ovo, tako, pa ćemo uzeti ovaj kaveze.